что волокне готовится достаточно быстро, в районе 4-6 минут. Непосредственно его самое главное. Drone FPV dari Divisi Lintas Udara Tula ke-106 terekam membombardir sejumlah peralatan tempur milik Angkatan Bersenjata Ukraina di daerah perbatasan wilayah Kursk. Rekaman momen serangannya diunggah di Telegram pada Rabu 26 Februari 2025. Operator drone mengidentifikasi senjata artileri yang disamarkan dan menghancurkan tank Ukraina yang sebelumnya berupaya menyerang posisi pasukan Rusia. Belum diketahui total korban jiwa maupun yang terluka dalam serangan ini. Kendati demikian, rekamannya kini telah menuai berbagai komentar dari warganet. Дрон на оптоволокне готовится достаточно быстро, в районе 4-6 минут. Непосредственно его самое главное преимущество это стойкость перед рыбом. С рыбом он не страшен. Боевая часть весит 4,5 килограмм, тянет на расстояние 15-18 метров. Дрон очень хороший, качество картинки конкурирует с цифровым дроном. Точность оптоволокна можно залететь в окно, можно залететь в автомобиле. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.